Favur il-paċi tenna dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet li għamlulu il-membri tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu. Dr. Abela qal li l-Kunsill tal-Ewropa għandu rwol kruċjali biex jitwaqqaf it-Tribunal Speċjali li għandu jieħu passi kontra il-kriminali tal-gwerra fil-Lvant tal-Ewropa. Those are points that we need to discuss, but also always in the context of pushing forward peace and not investment in armaments and weapons of destruction. Il-Prim Ministru ġie mistoqsi wkoll dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizja fl-2017 fejn spjega li 5 persuni diġà ngħataw sentenza ta' ħabs waqt li l-allegat mandant qed jistenna li jibda ġuri. Obviously, this case does not represent what the Maltese people stand for and the real values of the Maltese people. And I think our actions after that case happened, the total reform which we have done in our institutional setup. Dr. Abela wkoll enfasizza kif illum Malta imudell għar-riformi fis-saltna dritt wara l-azzjonijiet konkreti meħudin fl-aħħar snin. Fl-Assemblea Parlamentari, Dr. Abela tkellem ukoll dwar qatt ta' inizjattivi ambjentali li tisiru mill-Gvern fosthom tax-xortu xib fil-Port il-Kbir u li issa qed jiġi estis għal Port Ħieles. Semma wkoll kif fi żmien li ġej se jkun hemm aktar trasport fuq il-baħar b'referenza għal breakwater il-ġdid ta' Buġibba għal il-Gvern qed jinċentiva lin-nies biex jużaw dan il-mezz ta' trasport bil-baħar li wkoll bla ħlas.